Lakhaing ko rapho Nilip constituency ka parlo ingdeng thongke bra ke thoma phong hawar karbi risonim so ronga je karbi jutanga song Nilip hawar hamai pen ke pater pi pon sarthe tok bi PHE pathok lamalong chitini phai thongke ba jo por phai troxia por pen ruwe sini production a CEO malong timong a hin pen katu kawe war sai mate sponsorship kipi pen ingdeng hini Miss Nilip Raje kachepate angdung kiti amai misen pen ke padok pon. Second Miss Nilip Raje kachepate amai ke pechun ponji aphan ruwe sini production a CEO malong timong pen ke paterpi pen our side pipon sikadu kawe bankri si contestant atung chepate dun laso amai Lord Duty mate anchoring Mirlin ingtika tharpia hin pen kitching pen kijut an mai misen pen kachepahin phu tadokon labang so mai long kachetong dun chokyola higher secondary school principal Dr. Ranjit Ronghang chitong dun sik mai long lam thike jagi nona kai loke charlie pen kapret sita chepate dun ji akinang sot laben halapu diopani college principal boson rong lam thike jagi kathera khaphere aphan haidera kemang chunchetik kachepatu hello akimi kusi klarda pen thang laga so mai long ongdum manpeng kedo abang tum sidami kitong labang so mai ke pachun pon ruwe sini production a CEO malong tumung pen lam thike jai pon ki pining Miss Nilip arlo somara tum aphan si warsai pon thek chotlo bon thake wangji ingdeng thongke prapli karbi risonim so ronga je karbi jutanga song Nilip hawara maya longke Miss Nilip chotkali si Mr. Nilip ta pedopon begji aphan klarda pen thampon labang so ingdeng hini Miss Nilip Raje kachepate along second runners up anong ekachapalong pon laki Gerila Tisopi first runners up anong ekachapalong tun laki Binuka Tisopi laben second Miss Nilip Raje kachepate along ke haiduna bang thilaki RJ Tisopi labang so ingdeng hini Miss Nilip Raje kachepate ke pachun pon thek apot Nilip ahawar aradatum ruwe sini production a CEO malong timu lapen alang nilong kachirap dun tum hansida me kachuru pajer pon RJ Tisopi nangle nane rong ke ni rong ke bangso tiso chukela nangle standard connect charlie ke standard non ke BA first semester kona college ne Debras Roy Golakadi nangle la son thak konane aprang ke chipati la son dulu manang abi pen lam non se first time long so zat ke ba if hai den holo ke non ki bang jam tel chipati ko ni dak kecak alang dum kiri kam presiden secretary hasan kiri ke party ke nililong kapuan na bang so mai mate so saya long na cerap cetudun dah nili keculong kami pot ke nili warat pelang pen kecerap kecetu audience akun ke ong ningarong tiklo Oila mati pen Samson ingti karbing long lai